cuan pe. Oh, dikena lagi aja. Selection kita yang like berat. Abang, Roy. Wana na spam. Upa, semua pikon. Syam tu. Nah, syam tu. Baik sini kau. Pi berat pilangi bastat sisa handu kata. Nah, kena pilih jele jaga exam selection ke jampi raya pas dah. Oleh ngong pilangi bastat itu. Nama ada di baik yang tinggi max ba pila iyo mapi. Alat tikna bah klempet in one bay kat haduk ke kerdam tat division. Dit kat kemta pila long di bas tat sisa. Pedang para kelas jampi ngatarai. Mapi kun ba kam start. Kenapa piong ba ni start mangi armon? Abang ni takkan ikas selection ba maneh kanero ispas tak baca kenjan? Mau kenai. Kun wajib aman kemta. Abang apa benia yang kan sol ke jampi. Bilang sisa kita di bas tat handu kata gini pi kun sana. Nama titip kita di bawah syakmat top list dan top 10. Ikrekot aduh nyau prakanta hakasi sini. Dari pipat ikrekot tan 10 menit hakasi sini ketaru syua ke exam. Ayo di mana? Kita dan komputer ya kita kalau komputer jampi dan kam start nanti sibuk. Berkat napi sah, cool. Nada, pi penkrek yang nak exam jampi, dan pi lak penkrek kot, lai saw bentah kasih sengi, buat penkrek ro, si benai syua ke exam. Nanti kena buat kelempet pinjak baik, fast top, ngetop fast. Om shoot tang di top 10. Hah? Hai. Bala nga pia armun gumto bro arngot pia samki nga kran baklay na. Yang pipa, beda. Deh ba kumta seperkat bah mapi. Let's go kon namar menta play san. Lapas ya kelas 10. Ne selection. Tama pinyale netik menta. Deh ong nga pi macet syukur. Yala de dia kimi kikpa. Namar ada pilih bah. Ne pilih senior. Boleh juga ni. Sentuh yang kata. Hoi pa. Betul. Dengan nang ya syuanga. Boleh dengkam atau perlok. Yang sa. Dan kam semua. Mau itu pa, itu pa. Oh, lapun tak perlok. Hai. Deh, nyalai. Hah? Lap dah mentah. Boleh sibit janmit. Oh, tak. Dah. Dah sawan sibit janmit. Kedai me pernah ke bong ipangi. Oh, kedai me kata bong ipa. Pada yang nyala asna me bensiak rekod sa. Mer metip ya me kata ngin mlah akhir men rekod sa. Ya ngarungan ni sistem selalu ni ngan pen style senyuk sa. Me bukannya seperti kilai. Ngata dang lah ni original ni me. Seperti sana me mentip tu me style me bedi tak yang membuat kime li kerap ngan ni cerita buat dia tu irli pa. Tu me menelir ngam tu orang. Ngan ni kerap sian me. Saya me. Ah, pia. Kena dia ko. Anki. Kan. Anai. Passion kon. Aku contoh perlok nyalai. Dengkam ting perlok tam le hidup sibit janmit yo. Ketunta yang kali kai lah kan yang dalam kai fish pang buatnya bisa bukan nak. Ya. Ya, kita mentang. Ah, siap pulang. Ya. Bang kita rumah buatkan kemar. Absyah ni mah lihat handphone tu perlu. Oh, bah. Oh. Nyalain nak? Oh.
ngadang dan sya nesya ayu dang yalam di syai kikun atau ketang lawan dah update tu ma dah bab kenai pinang ya lek siang mah yang lek dan kam syabat i tiperlap oleh ikut menem step menem step ngamut ban lek tambah im 4 lap tambah la lap ni hapan lek pendap syar tak wei kam pinang ya lek be siang buat lek be sene setai isngo ta bai ngala lek selek be siang ngam tai isngo bab kedang li pi siang mah nanti chuang siapa selun pang ta nanti dan kam ha to kolong om ta ma bab Jar ikut ni jar kita kayeng ni matlak terekam gitu ga jing seneng jongai ini ikut menem step daya rekod mat armut jar show ni page kamera okey teman itu teman beliau itu bukan syong akan berarti orang pernah cuma orang yang baik beliau lah bang bang teman itu bersyong akan berarti orang pernah teman teman itu tak cuma di pan wah apa dan Rio pelaruan ini yang ini mentah itu di pernah kan mana itu nih data show pernah Jangan tu. Ni hai seram. Pernah. Belai film kum ni. Menem step ngadang dep kerennya pi bro armut. Mentapat pi pernah pila lek kelak sedakum ni. Yo sinyo. Lek ai rong handukan nekat ni. Dak rong ni uli sendon. Sinyo pompat dai por kan pun uli. Ndai pi pat. La pen pun uli cuba. Kan gua pelang pi ban lek handukan nekat ni tekun. Ya tu. Itu ye na ya tu kelai. Em pipa nga suka long selebriti ta. Ayo di mana? Hah? Gua long ayu. Selebriti. Mutang pala airong siyo kumne la long selebriti. Em kon. Hari tu gini cakap bangi wan syangkai meneng la pli ye pi pergi yeng bahek padang snap mai. Soka. Apa jang tu gi yeng la sal sien dala pli. Tu departemen repair hantu. Don kisuki ban syong ki officer he. Kum ki IAS officer, kum ki IPS officer, kum ta ter ki officer he. Handai la da phile kai kum ne te khun. Jai tu ban khre kat. Ya kita kisuki ki post ki bahe baru kita kisuki. Te manu pat ban kontrol. Ya kita ki office me ki departemen bahe. Datang lagi nongre nang asda he. Hipat mengipat kitrai long ayu long tang dang di kuai dang hakmat sang tu office an dekat tunta tengah ong ye pi kepo pedang biang tepelang ke pamut minat ya ke kop top nang ba mapiro nduk job ya ta kata bayar nomor ni kasih nimdai te ki barit cabing nduk kata kata handrai kecing tulot congi daitang kecing caitu congi hai hatang kejing duk kejing kerduk roka
Kang lat kang lenti lagi. Henry, lada nismat yiminat shisha. Kilat kim jukut. Yau ta basmat. Ni balai kun. Himya kuasa an long hai. Computer officer, IAS, IPS, MBBS, kumta terter. Ngate ngakua apa pa? Bangan long hai. Mamepat, pernah, nam kuat belong hai. Ngate pa ngakua long ngaki niki IAS, IPS ngate ngakua long niki BTS kan. Bangan lit ruai syap. Oh, pidan jimut dan long kumita ki. Reu, pau nam jangan pertai mo. Toh, ya kata kajing kuat jang pi te kun. Nam persyai so. Henry yang mentahi. Yang dengkam dan minat syua ialah kecil boleh. Henry ken mau. Ada pikwa mensuk kelawe gelasai gelasis ni. Kemudian pencitom ialah dia mentah kat pidang kuliah kot. Suatu nam ya kata. Balada pikwa benjing jal berok sijing im. Toh lek kai bat kejing kuliah mentah. Lek sup enjoy. Kilai pek mobile. Kilai sangkai. Nam kan le tekun kena pek mobile. Andrai pide ban pek bat kat kum ko kan. Amde ban syukur ni tang mobile. Bat kejing kuliah cukup lu. Dalam tip kum tu nang di kiat. Balak karni udi jadi kelak kiat ya. Tarai kelas mutu bro arman. Oh sakaway. Berkat mahap kenai. Ban long BTS ngat tarai dan lak shoot tekun dalai leru. Andre ladapi kuat long. BTS bilir te. Yang kata dengan tip shoot. Ayo di mana? Macam tu dan dia minta tu. Lak senang kita IAS kita ni. Lak tak kapan long BTS bilir ni. Tetap paham mati layar. Ya sama tak. Ini kok suara.